je li vam imponuje ovo danas kako vam se zove zemlja? Kako se zove zemlja? Pa ne znam. Pa ne znam ni ja, pa zato vas pitam. Pa mislim, ajde da se dogovorimo mi nekako. Ja sam bio i ostao Jugosloven. Jel' ta? I meni je ta crvena petokraka značila mnogo. Ona je bila za mene slobodarski simbol. Znači, to je njena istinska vrednost. Ko što za pravo hrišćina krst, bez obzira na zločine katolički, pravoslavni crkava i tako dalje, ona predstavlja jedan simbol koji je humanistički, koji je progresivni i tako dalje. Prema tome, ja sam sa ponosom igrao ispod zastave sa crvenom petokrakom i opet bi igrao ispod takve zastave. I moji drugovi i drugarice su također imali sretno detinjstvo, jer je postao jedan poredak gde je bilo posla. Drugo, najveći kritičari tog bivšeg sistema koji sad nazivaju komunistički, kako nikakve veze sa komunizmom nije imao niti zvanično ni nezvanično, bio je taj što su ljudi dobili mogućnost da se školuju. I to je našoj zemlji omogućilo da od 45. do 65. postigne skok koji je zapadu trebao gotovo 100 godina. Nijedan moj drugar i drugarica nije radila u rudnicima, niti je radila u fabrici po 16 sati ko što je bio slučaj u Engleskoj. Ne treba samo čitati položaj radničke klase u Engleskoj od Englesa, nego Davida Copperfielda i tako dalje. Znači, kad sporedi industrializaciju u kapitalizmu i ono što je bilo u takozvanom socijalizmu, odnosno komunizmu, neuporedivo je humani poredak. Drugo, žene su dobile šansu da se školuju, inače vi biste, gospođo Olivela, s ovim drugim, sad biste čuvali ovce po brdima, kao i gospodin Bečković, i igrali se sa ovčim brabojcima. To vazi za Šešelja, to vazi za Koštunicu i za svu tu gospodu koju sada pljuju taj bivši poredak, a bez njega dan danas bi čuvali ovce po brdima. Prema tome, kao i popovi ostalom, oni bi trebali svaki dan da se klanjaju, pogotovo oktobarske revolucije. Znate kako je naše školstvo danas? Naše školstvo molim vas, gospođo od Porašice, dozvolite, ako već kritikujete političare, ja sam vas slušao, nisam vas prekidao. Dobro, izvinjavam se. Samo da vam kažem, današnje školstvo možda jeste dostupno svima, ali apsolutno, znači, studenti i svako ko završi školovanje ne može sa tim da se zaposli i ničemu mu ne služi, zato što je zastarelo. Ne može danas da se zaposli. U moje vreme su ljudi imali posao. Znači, ako to poredimo, pa zato ga danas nemaju. Zašto ga zato sad nemaju? Kad mi treba u sljedećih 10 godina po proračunima ovih sadašnjih ekonomista dođemo na nivo 89. godine. Mi plaćamo cenu lažnog blagostanja u kome ste živeli i to je cena koju smo mi spremni da platimo i naša generacija, nažalost, to vrlo jasno osjetila. Naša generacija je otišla u masama napolje, ali je to nešto što vi odbijete da vidite. Vi odbijete da vidite da je lažna slika koja je bila tada napravila takav ceh. Znači, ti svi poslovi, to radno vreme, ta socijalna pomoć, te plate, to je laž bila, to je bila laž i velika obmana i mi danas plaćamo cenu, mi danas nemamo poslove, mi danas ne umemo da radimo zato što nam nikada se niko nije zalagao za neku pravu radnu etiku. Mi imamo lažni osjećaj da smo školovani zato što smo svi prošli neke srednje škole, neke fakultete koji nam apsolutno ničemu ne služe. I to je... Ja ću vam navesti... I zato mi nemamo veze s komunizmom, znači mi smo prva generacija ljudi koji su rekli javno bilo šta, a da nisu odrasli pod indoktrinacijom komunizma. Ja se sećam da sam bila pionir, ali mi je to više kao snoviđenje. Znači, mi smo bili prvi koji nismo imali suštinske veze s komunizmom i odbijali smo pomisao na jednu takvu indoktrinaciju, to prosto nije naš životni stil. I tome je ključna razlika između nas i DOS-a i svih lidera. Ja mogu isto tako da se složim sa vama, da su upravo komunisti mogli da kritikuju, da su tu bili preletači, to se i dan danas dešava, ali to nas ne zanima. To je vreme u kome mi znate, ova gospođica Lupeta, moram tako da kažem, meša komuniste i članove komunističke partije, pa danas su na vlasti oni koji su do juče bili u komunističkoj partiji. Po čemu se ovdje radi? Naziva jedan period koji nema veze sa komunizam. Govori o radu ljudi koji su gradili nove Beograd pruge i tako dalje. To su bili omladinci koji se nisu drogirali, nego su stvarali ovu zemlju. Sve što je stvoreno u to vreme. Kako vas nije sramota tako da pričate? Ja sam pljuvao, pišao krv za ovu zemlju. Ja sam stvarao zlatne medalje za ovu zemlju. Ko je meni to dao? Ko mi je to platio? Bez jednog jedinog dinara. O čemu vi pričate? Paraziti. Njih plaćaju Amerikanci, oni pričaju. 43 miliona dolara Kongres je od Poraša odobrio. I o tome mi ovdje ne pričamo. I ova gospođica nama deli lekcije. A sedište mi je u Budimpešti i sve poteze vuku Amerikanci. I ona sad nama priča o demokratiji.